understand ukuthi umfonelile mhlawumbe wamtshela ukuthi akazomlanda noma nje it was a pure coincidence ukuthi u-Ethan wayehambela esigangeni kanti uzobona u-April. Amthathe u-Ethan u-April amyise endlini yakhe le yasho ukuthi uyomsiza. Angazi futhi ukuthi indaba mhlawumbe engamfonela i-ambulance ukuthi aye esibhedlela noma amyise eklinikhi, wamthatha wamyisa endlini yakhe nje. Kanti khona i-CCTV embonayo, omunye umakhelwane nje ahamba yomceba kumaka-April ukuthi yabo u-Ethan uyena utshontsha ingane yakho, ngimbonile engena nengane yakho lapha endlini yakhe. Engabe ufuna kuphelezele ngizokuphelezela sihambe siyoyilanda ingane yakho. Athi nje umaka-April, yabo mina angidinge kuphelezelwa, ngiyi-mob justice ngingedwa, ngizohamba ngiyoyilanda ingane yami futhi ngizobuya nayo. Uyangibona mina? Ngi-mob justice ngiyi-one. Angifuni abantu laba bazohamba nami